Lijepi pozdrav youtuberi, kako ste mi danas? Evo samo da vam uzmem jedno 10-15 sekundi da se pretplatite, da me zapratite, subscribe, like, share, naravno podijelite moj video, pozovite prijatelja da me zaprate, da dođemo do 1000 pretplatnika, 1000 pretplatnika, da možemo da nešto radimo i uživo da snimamo kad budem išao sa prijateljima u šumu, da tako tražimo stare oružje koje je šta od Drugog svjetskog rata, pa da možemo i uživo da snimamo, ali nam treba 1000 pretplatnika. I zato vas molim, eto, da se ko nije još da se pretplati, da stisne subscribe, like, share i to je to. I naravno uživajte u videu, pogledajte oruđe, granate iz Drugog svjetskog rata i naravno koliko je priroda moćna da je obuhvatila to oružje i oruđe, ne znam, u drvetu kaciga, u drvetu granata koja nije eksplodirala, u drvetu puška, drvo izrašlo i obuhvatilo pušku i šta ja znam. Pogledajte, video je dobar, pogledajte do kraja video i ne zaboravite da stisnete dole subscribe, like, share i to je to. Uživajte ljudi u videu, pogledajte do kraja video, stvarno ima svega da se vidi. Pozdrav ljudi.